Kita masukin bumbu. Meleleh, meleleh. Kita aduk. Ini super, ini super. Porsi jumbo. Mantap. Super sekali. Sampai kuah terakhir. Dinyamin maknyos. Tinggal kita nyambung. Kasih saus. Meleleh, meleleh, meleleh. Siap untuk disantap. Ini penampakannya Indomie Sultan. Ditambah kerupuk basmati. Kita coba Indomie Sultan. Telur 2, ayam, daging. Ini Indomie Sultan ala-ala. Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Meleleh di mulut. Indomie Sultan ala-ala. Jos.